Thutha wa mĩaka ĩna ya wetereri rĩu andũ arĩa marutaga wĩra kambuni-inĩ ya mahũa ya Karuturi nĩ ĩrĩa yacokire gũkahagũka na matanyĩtwo gũkamenya kana nĩ makarĩhwo mbeca ciao kana ca, iria nĩ makĩria ma ciringi mirioni 220. Igoti rĩa gũcokia cira riko nĩ rĩtanyĩtwo gũkaheana itua rĩa kana andũ aya nĩ magĩrĩirwo gũkarĩhwo. Sisi katika ombi letu naomba kwa kwamba itua rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa igoti rĩrĩ gũthikĩrĩria gĩthagathago gĩkĩ gatagatĩ ka mwene mũgũnda ũyũ ũrĩa nĩ Ram Karuturi na bengi ya CFC ĩrĩa yeyoeire mũgũnda ũyũ kumana na mathirĩ maingĩ. Kũringana na mũtongoria wa aruti wĩra aya Samson Ouda, andũ aya nĩ makoretwo makĩgerera maũndũ maritũ kuma hĩndĩ ĩrĩa matigithirio wĩra. Ile chochote ambayo iko katika samba huko, kwa maana CFC walianza kuuza vitu hapa ambaye nimerudia ya kwamba walianza kuuza vitu ambaye buckets ya maua ujue saa hizi lazima wapige budget nyingine kama kasi inaweza anza. Budget hizo zilienda. Viuma zingine ambaye ilikuwa tayari wakati uliweka mkutano hapa bado wanatafuta njia ya kutoa lakini imeshindikana. Kwa maana tuko vigilant, tunaangalia ambaye chochote ambaye ikitoka hapa saa hizi tuone lori imeingia hapo wanatuacha wakiwa tumekufa na ndio waende na kitu ambaye iko hapo ndani. Kusema kweli kama kweli hapa na zile agenda 4 za kuongoza wananchi wa Kenya. Ya kwanza ni matibabu. Sisi wenye tuko hapa hawa mama unaona hapa na wazee. Hatuna hospitali. Kwa miaka 3 yenye tumekuwa hapa hata risiva wenyewe wakiwa hapa. Hatujai kuwa na hospitali waliiba vitu yote, mashini yote, wakatuacha hivyo. Sisi hapa tunaishi kwa neema ya Mungu. Umwe wa aruti wĩra aya Harrison Wafula nĩ orĩtie wabici ya DPP ĩthuthurie bengi ya CFC ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrũgamĩrĩra mũgũnda ũyũ. DPP angalia uchunguzi ifanywe katika watu hawa. Alafu na anti-corruption pia wakuja waangalie, maana shaiti pia waindikati waangalie hawa watu biashara yenye walikuwa wanafanya ilikuwa halali, kwa sababu ni watu wakora, ni wesi, watu waliokuwa waongo baada ya kuiba pesa wakatorokia ngambo. Sisi tukiwa hapo nasikia kwamba haya Ian Small wametoroka London, hata tukashindwa watu wataishi namna gani. Baadaye CFC ika-appoint monitor iti na kuria tena kukuja hapa kuendeleza hiyo biashara. Tuko na Sha Academy ambayo ilikuwa na watoto 460 students, na sisi ndio tulikuwa tunaongoza Nakuru County watoto ya shule yetu ya Shamoi. Leo ukienda kwa hii shule tuko na watoto 80. Unashangaa, na hata wenye wako ndani school fees hawawezi kulipa. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Kamau wa Gĩthĩnji. Wameweka mahali hapa na wanaiba pesa lao.